Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy. Un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. Gracias Taitallay, gracias Hawagay Chankuanki kay punchaw kama, Ham Taytay Wagay Chaykuanki, Ham Taytay Kausayta Huykuanki, Ham Taytay Mikuy Kachiwanki, Ham Taytay Pachay Kachiwanki, Ham Taytallay, Ham Taytay kay Pikachkanki, Ham Papayay, Imayna haykayna kausaptipas Taytallay, Ham Taytay yanapawachkanki, yanapaykuanki. Gracias Taytay, gracias. Gracias Taytallay, gracias. Wishoy supay manalinta, wishoy supay manalinta. Gracias Taytallay, gracias. Churique Jesucristo pasutimpi. Adoraikim, adoraikim Taytallay. Adoraikim, adoraikim, adoraikim. Adoraikim, adoraikim, adoraikim. Kisaya kamo kipani kawakamachkanki. Facebook Ayin Willacuy niskanta kama. Dios taita sa minchasunki. Pero adorasun taita Dios man. Yupay chasun taita Dios man. Yupay chay chay wasikipi. Yupay chay chay maypi chay pitanikus haikipipas. Taita Dios ta yupay chay. Taita Dios ta adoray. Pay mi vida ta huykuanchik. Pay mi kausakoy ta huykuanchik. Pay mi huykuanchik. Alin kaita. Kausakoyta. Sanukaita. Pay mi wakay chay kuanchik imamantapas. Gracias tahoy taita Dios man. Gracias tahoy. Tukoy sungoy kiwang. Yapanchik. Adorasunchik. Yapanchik. Yupaychasunchik taita Dios ta. Wauhi pani. Mususipas. Ham. Maymantam hawamuchkanki. Maymantam. Maylaumikanki. Chaykas haykipi. Hampas yupaychay. Hampas adoray. Gracias. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Glorifica koy Taytay kay wasikipi. Glorifica koy kay wasikipi. Taytay, rima payaway ko. Taytay, parla payaway ko. Taytay, junta chiway ko. Atini kiwang, presensya kiwang. Taytayay, chakchurimoy. Taytay kuya kuy nikita. Chakchurimoy atini kita. Chakchurimoy taytayay. Chakchurimoy. Presensya kita chakchurimoy. Biday kuman Taytallay, wishoy supay manalinta, harjoy manalinta Taytay, kay biday manta, kay wasimanta, Taytallay harjoy, hawaman Taytay wikapay manalinta. Churique Jesucristo pasutimpi. Tayta Dios payawarnimpi kagati. Ati mi Tayta Dios payawarnimpi. Pay ka kaipim kas kawaw kilay paniyay. Pay ka may pichay pipurip tim chikpas kawawan chkan chikmi. Pay ka rikwats kan chikmi. Pay manta ka mana may manpas. Pakakuy tati chuanchu. Pay ka kas kang hangwangmi. Pay ka kas kang nyukan chikwang. May pichay pipas. Wow ki paniyay. Kay pandemya okupi. Nyukan chik tarikunchi pandemya siya upimpi. Pay ka nyukan chikwang mi kas kang Diyos tayta ka. Pay mi wakay chawanchik. Pay mi yanapawanchik. Pay mi happy wanchik makimpi. Pay karik siwanchim. Imay na hamop tinchikpas. Pay karik siwanchim. Imay na sungun chikaptimpas. Pay karik siwanchim wawkipani. Imay na Tayta Dios pakayam pikas hanchikta. Pay karik singmi. Pay mi yachang. Pay mi rik siwanchik wawkilay panilay. Aleluya. Manyakoy Tayta Dios man. Aleluya! Aleluya! Taytay hang mirikh siwangki
chanki imaru ashaita ya chanki pensamiento ita ya chanki may pipuris haita Huktawang Taytay Khang mirikh siwangki Ya chanki Imaru ashaita Ya chanki pensamiento ita Ya chanki may pipuris haita may mantagrisak hayay kimanta may mantagrisak hayay kimanta Urho puntang Jayay kupipa Jay pinakachkan Khawawachkan ki Lamar huchama Urmay kupipa Jay pinakachkan Wawachkan ki Jay pinakachkan ki Khawawachkan ki May mantang risak hayay kimanta May mantang risak hayay kimanta Altos respiro tipa Jay pinakachkan ki Khawawachkan ki Lamar huchama Urmay kupipa Jay pinakachkan Khawawachkan ki Jay pinakachkan ki Khawawachkan ki May mantarisak hayay kimanta Makikita hugari Hugari spataki taki Taki taita Dios man alabay Adora itaita Dios man Payqa kay mimkachkan wawqi pani Payqa kay mimkachkan pay mi kay pikachkan Payqa hawasachkankim kanallan horas Hawawachkanchi taita Dios Pay mi hawawachkanchi Payqa yachanmi nanayninchikta Pay mi yachanqa Pay mi yachan imayna kaykayna pasasqanchikta wawqillay Aleluya 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 Oh may mantang risak
hay hay que manta alto tan mal respiro te pa chay pimkats kanki kawawats kanki lam huchaman oh adorai kim taytay adorai kim taytay adorai kim taytay adorai kim adorai kim adorai kim adorai kim adorai kim aleluya aleluya aleluya. Dale un grito de aleluya. Dale un grito de aleluya. Aleluya. Manawau pani. Mundo aleluya ni tatincho. Manawau pani. Impio con aleluya ni tatincho. Wau pani yai. Mana mundo pe. Runa con aleluya ni tatincho. Pero jamnyuka. Aleluya ni chitaita Dios ta. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Huntay ko ay taytayay ni. Huntay ko yaway. 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 Huntay kuyaway atini kiwan. Huntay kuyaway presencia kiwan. Huntay kuyaway taytayay. Huntay kuyaway atiwan. Chuy espirituan. Huntay kuyaway. Huntaway. Hunta chikoy. Kay tukupay punchaupi. Junta chikosun taita Diosuan. Junta chikosun augillay parillay. Ayinta sakay sayanan chikpaj. Jagayta sayanan chikpaj. Rumihina sayanan chikpaj. Junta chikosun. Oh! Aleluya. Aleluya. Junta chikoy wauqillay. Junta chikoy panillay. Junta chikoy. Kay redes sociales. Allin Willakuy nisqantakama. Habqawamuachkanki. Junta chikoy atiwan. Junta chikoy tayta Dios pakoyakuyninwan. Aleluya. Cristo poderoso. Jogari makikita. Gracias tahoy jogarispa. Makikita jogari. Adoray. Adoray, dayte Dios, adoray. Adoración. Adoray. Aleluya. Santo. Chuya, taytay, chuya.
chuyam sutiki, chuyam sutiki, chuyam sutiki, chuyam sutiki, chuyam sutillay kita itallay, chuya, aleluya, aleluya. Ay, santo, 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 santo. Chuya espíritu, huichica mucho. Chuya espíritu, huichica mucho. Huichica mucho, chuya espíritu, huichica mucho. Huiche música, hamuchka, chuya espíritu, hamuchka. Huichica muchka. Chuya espíritu, chasquikuy. Junta coso, augillay, panillay. Ay, santo, chuya. Chuyam kanki taytay, chuyam sutiki. Chuyam sutiki taytallay. Paskay watas hakunata. Paskay. Aleluya. Kaypikachkan tayta Dios pa presencia. Kaypikachkan muyurikuchkan. Chuya espíritu muyurishkan kaypikachkan. Jesucristo Nazareno. Pai mi consolacionke, Pai mi abrazacionke, Pai mi apicusunke, Pai mi amchaycusunke, Pai mi. Abasa. Oh Dios mío. Ay, taytay, gracias. Oh, misericordia taytay. Kaypikachkan tayta Dios. Tayta Dios kaypikachka. Chaskikuy. Junta chikusun. Junta y kullaway. Aleluya. Oh, ay santo. Santo. Chuya kanki hamta itallay. Chuyam sutiki. Ay, amasaha. Ama la masaja, iba la masaja, usa la masaya, itama masaja. Oh, Dios mío. Adora. Kalipata chaskikuy. Atita chaskikuy. Paimanta mamong ati. Kay último tiempo kunapi wawkipa ni. Atita chaskisung. Chuy espíritu ta chaskisung. Yapanchik. Kalamasuhamay naramase. Aramase. Ay santo. Chuya papayay. Ay papayay. Chuyam suteki. Muyurichkan chu espíritu. Gracias, Taytallay, gracias. Gracias, Señor, gracias, Taytallay. Gracias. Hanmi kanki Taytay, allin. Kuya payakuk Taytay. Gracias, Taytallay, gracias. Taytallay, gracias. Gracias, Tagoy. Gracias, Taytay. Churiki Jesucristo pa su timpe, gracias. Hanmi kalpata Juanki. Hanmi Taytallay, Juanki kalpata. Gracias, Taytay. Gracias, Cristo, gracias. Aleluya. Gloria kachun Tayta Dios man. Gracias, Taytay, gracias.
Churi que Jesucristo pa su timpi. Amen. Wow kipanay ko na. Dios tayo sa amin siya sungkichik. Wow kipanay ko na. Yapay kichik ta. Dios tayo sa amin siya sungkichik sa pagamata. Amen. Kusikunchik mi kay tayo Dios pa wasimpi. Tarikus pa wow kipanay ko na. Amen. Manam kay wasi. Kumpara kung mansim pipa wasing wampas wow kipanay ko na. Amen. Kay wasi mejor wasi. Kay pimtaita Dios kay wasimangme. Amén chachumon. Gloria a Dios. Bendición ta kausakuita kay wasiman. Amén chay minyugan jamon si kay wasipi. Taita Dios pa. Amén atining kuyakuining. Amén chaskiko. Wow kipaniko na. Wow kinchik Rubén. Amén nyugan chikwang. Amén lectura bíblica. Wow kinchik Rubén kay mampasay kamong ka. Wow kiyay Rubén hamoy kay mang. Rima kuikone yapayang redes sociales alling wiyako inis kantakama kisaya kawakamwachkan chiknapas wawkin chikuna panin chikuna may pichay pitarikus papas Dios taita samin chasun que wawki panillay kawakamo inaya hinaya huchukoy kusikoy kay kultun chikwan kay servicion chikman servicion chik taita Dios mangochkanchik kusikamo ichay pipas ham alaba yupay chay taita Dios ta Rimay ko nintang mi mamanchik, michigninchik, Esther Castillo galinong tapawaw ki panay ko na. Hay ka tarima ko ikonchik. Hay ka tarima ko ikonchik na masinchik ko nata. Dios taita sa minchachong yapanta. Waw kinchik Rubén, nyukanchik wang. Gloria a Dios, aleluya. Y más sumarme Dios man alaba y paniwa oji. Aleluya. Kaibigan kita ito pa presencia, gloria Señor, aleluya. Alaba Yupaicha, gloria Señor, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Rima ko ikunchik yapayang, gloria Señor, kay redes sociales. Nisrang okupi yapayang, wow kinchikuna, paninchikuna, kawakabak ninchikunatang, saludanchik, taita Dios sa amin chasungkichik, amén. Aleluya, chaliata rima ko ikunchik, michangninchik, Esther Castillo, gloria Señor. Aleluya. ¿Verdad que, gloria al Señor, caime taita Dios pa wasin, caime taita Dios pa presencia, caime kachkan bendición, caime kachkan victoria, caime kachkan orpaneikona, gloria al Señor, aleluya, taita Dios pa prometió ascanche, gloria al Señor, aleluya, tarisunchek vida eterna orpaneikona, gloria al Señor, aleluya, amén. Gloria al Señor, chana panikonatong nyugapag bendición. Dios ninchik pa palabra nyawin chayke. Chana ko panikona kichay kuchikya Dios pakilganta kay Salmos hatun tagayning pachak. Ucho tagayning yatukmanta nyaw parman. Aleluya. Nyawin chay kusunchik panikona orikona. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Salmos, aleluya, Pachak, gloria al Señor, Hukmanta, Ñaupagaman, Aupanikona, Ñawinchay Kosunchi, gloria al Señor, aleluya. Ariño ancha kusis hamkachkane songuipi, gloria a Dios, taita Dios, aleluya, alma y alabachkan, gloria al Señor, amén. Bendito Dios. Chana Aupanikona le dice un chico, Dios yaya, Dios churi, Chuya, Espíritu Santo pasutimpi, kay nataning. Aleluya. Kay pachapi yapayang yachahkuna. Dios man yakusikuywang takichik. Taita Dios ta kusikuywang, aleluya, kusikuywang, aleluya, huntay kaychik. Paiga pay kailang man kusikuywang hamuychik. Taita Dios ka, Dios kaskanta rirsi kuychik. Pay unancharninchika, runakunam kanchik, llaqtan mi kanchik, michinampi ovejakunam kanchik. Templompa punkunta yaykuchik gracias ta justin. Patyong man yaykuchik yupaychastin. Gracias ta kuspa sutinta hatunchaychi.
Taita Dios ka ancha alingmi. Winyay parmi kuyakuininka. Winyay parmi chirap kaininka. Gloria a Dios, aleluya. Manya kusunchik Dios taitan chikta, gracias Dios taitayay. May nahatung miramra kanki. Amra taitay kanki, gloria al Señor, aleluya. Kay pachapa dueñong. Aleluya, vida y pa dueño, aleluya. Ya pa ima pa dueño, Señor, aleluya. Chay minyo kalabayki, chay minyo kayupay chayki, chay minyo karesikuiki taytay. Hatun Dios kasray kitam, yachani papa. En aspay mi taytay, gracias ni muyki. Aleluya, bendice kay palabra kita. Bendice ya pallagrunata taytay. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, nyokawanga kay Kamaya, gloria al Señor, wawakinchik Ismael, aleluya, puntaman apawasunche, gloria a Dios. Gloria a Dios. Haikata José Conchik. Takisonche huktawan Dios taitanchik mawakipanikona. Amén. Heilhampem niwanchik kanham terremoto. Taita Dios, Heilhampem niwanchik kanham terremoto wawakipanikona. Amén. Waja y yaki. Gloria a Dios. Pero chay waja y yaki wawakipanikona manam nyuganchik pacho. Sino, amén, mana kasuko gruna kuna pagame wawakipanikona. Ñuganchega rapto de la iglesia capten me wawakipanikona. Ñuganchega huichay man pasa kusunta ita Dios man wawakipanikona. Amén. Haikatak chayta suyachkanchik wawakipanikona. Yapanchik. Gloria a Dios. Hilhampim niwanchik kanham terremoto. Yarjay paz mucho y paz entero mundo pe. Hilhampim niwanchik kanham terremoto. Yarjay paz mucho y paz entero mundo. Cristo kotemo ya tenga. Cristo kotemo ya tenga. Mananyas kangacho. Wajay paz yaki paz. Paisa payantana. Adoro yasunchi. Cristo kotemo ya tenga. Cristo kotemo ya tenga. Mananyas kangacho. Wajay paz yaki paz. Paisa payantanas. Alabaya sunchi. Mananyas kangacho. Wajay paz yaki paz. Paisa payantana. Alabaya sunchi. Gloria a Dios. Waujenchik. Amén. Marcelo Gosme. Ñuganchikwan. Amén. Taite Dios pa. Himnon kuna tapamason. Tiyay ko chi waujipanayay ko na yapay kichik. Gloria kachon Dios taitanchik. Maika takrima ko ikon chik waujenchik. Amén. Marcelo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias Señor, gracias Padre amado. Ojillay con la panilla y con la taitan chiquilla sa minchazón kichika y orape. Pim causan, Cristo causan ojipani. Ali ojipani, nyuhapa kaiman chera muni, hatong yakunayas kajina. Nisitascam, extrañarán chic, millapan chiqui. Extrañarán taita Dios pa wasing manache moy tatispanchik. Gloria a Dios, amén. Chaynaja oji con panicona saludani servanchik Esther Castillo ta chaymanta kay redes social ni pejawamos con tapas saludanita oji pani. Pero kaita amoranchik ñujanchik taita Dios alaba. Taita Dios adora. Amén, gloria a Dios. Chaynaja wauhikuna panikuna taita Dios taya adoración chique kay pachak
iskaychunka pichkayo himno takichaykuichi wawqiyku na panikuna. Kuska adoracionchik llapanchik ukson jomanta. Kay puntay kichipi kaja huallaron mampas. Chaypan mi amoranki han wawqipa ni Tayta Dios alabaj. Son jomanta alabasunchi llapanchik ukson kolla. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. Orjo kunamangmi Nyawiya ita koharisa Chayamanta kiyobayay Hamuyas kandraiku Chayamanta kiyobayay Hamuyas kandraiku Chihab Dios niyaymi Anak pacharura Painiwa kay chalawangka Mitkanayay manta Painiwa kay chalawangka Mitkanayay manta Sumar Dios niyayka Manapunin punyoyancho Manatang mitimlikoncho Kuidalawang punin Manatang mitimlikoncho Kuidalawang punin Diyos yang to'y kuwan Inti man narupawancho Kiyaman na siyawancho Payang pakay kuwan Kiyaman na siyawancho Payang pakay kuwan Mana aling mantang Almayay tawakay chayko Chiriati paskal panchayko Diyos yang kulakuan Chiriati paskal panchayko Diyos yang kulakuan May tariyatitas Kay mangkuti mulyatipas Pinyay paminyukalaywan Paitang kuyayani Pinyay paminyukalaywan Paitang kuyayani Aleluya, gloria a Dios. Santo maravilloso Señor. Shainayata ojiko na paniko na kichaykuichik pachak iskaychunka pusakniyo himno ta ojiko na paniko. Gloria a Dios. Aleluya. Wauhiyay ko na amalya kicho paniyay ko na amaw kicho Jesus lanchik na kote mong kanyang Señor lanchik ka hamulan kanyang Jesus lanchik ka kote mong kanyang Señor lanchik ka hamulan kanyang Inyir masiyay amachik wicho Suyang masiyay amachiyay cho Trompeta yaka
wahamung kanyam Diyos panisangka otkamung kanyam trompetayakan wahamung kanyam Diyos panisangka otkamung kanyam punyo konakan Ricari mungkam alpalamata hata mungkam cuerpo yang significa kungkam manawan yomi rico kungkam cuerpo yang significa kungkam manawan yomi rico paniyay ko na ama manchaychut wow kiyay ko na ama kipaychut salva kayan chikmi hukariwason yapayan chikdam pusat tuason salva kayan chikmi hukariwason yapayan chikdam pusat tuason punyo konakan Ricari mungkam alpayan matam hatari mungkam cuerpo yang significa kungkam manawan yomi rico kungkam cuerpo yang significa kungkam manawan yomi rico kungkam paniyay ko na ama manchaychut paniyay ko na ama kipaychut salvayan chikmi hukariwason yapayan chikdam pusat tuason salvayan chikmi hukariwason yapayan chikdam pusat tuason. Haleluya, gloria a Dios. Salvayan chikaya payan chikdam pusat tuason wauhi pani. Hay kam suyachkan chikchay tawauhi kuna pani kuna. Gloria a Dios, aleluya. Nyukakakay kamayaya, nyukawang kauhi pani. Wauhin chike. Puntaman po sa usun. Gloria kachun taita Dios man. Sayarisong wauhi panikona. Huktatakisong taita Dios man wauhi panikona wauhin chik. Antonio prepara kamong akurukunawan. Amen. Hatikuchkanim Jesucristo. Tachayta kita takisong wauhi panikona. Hatikuchkanchi wauhi panikona Kristuta. Y hatikusun chihinaya. Amen. Sasachakoy ponchawebs hatikusun Kristuta. Hatikuchkanim Jesucristuta. Hatikuchkanim Jesucristuta. Hatikuchkanim Jesucristuta. Manangki pamagputisacho. Hatikuchkanim Jesucristuta. Hatikuchkanim Jesucristuta. Hatikuchkanim Jesucristuta. Manangki pamagputisacho. Waking kutiti nyukakatisa. Waking kutiti nyukakatisa. Waking kutiti nyukakatisa. Manangki pamagputisacho. Aleluya ma suti jawati. Aleluya ma suti jawati. Aleluya ma
Waujenchik Antonio Caipe, pasaikamung año canchicuan, amén, pai takichivasun chikoro kunata wauji panikona. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Dios taitanchik samen chavasonchik, amén. Gloria a Jesús, no apaga tu bendición, Caipe taiteos pan alabay con amén, gloria a Jesús. Rimago icone kaya redes sociales, jawakamokonata, amén. Y apaya wagon chikunata taiteos samen chachon, amén, gloria a Jesús. Y pastoranchik estrecasita pas saluda con ikaitut, amén, gloria a Jesús, aleluya. Paniwa chaipe maki chaikito jareiko y taitayusta mañako igosonchik, gloria a Jesús, aleluya, bendito Dios. Taitai kay pacha, hanak pacha, unanchak, Señor Jesucristo. Gracias tahuy ki taitai kay tuta, hatong bendición ni kimanta, Señor. Kay kuyakoy ni kimanta, taitayay. Señor, may pira kang manak, may pira kachkay mangko kayora, taitai. Imay narakang may biday, kumanakampu ni taitai kaptiki, Señor. Hamtam taitai agradecikuy ki tukoy sung kuyuwag. Pimang marimangko taytay pitami kayakoy mangko. Kang mikang kinukay kupak tukoy ima, Señor. Palabra ikipimningki taytay kaya kamuhay. Aleluya taytayay, aleluya. Katong mikangki, Señor. Chuyam kangki taytay. Manam kami nakan chumay pichay pitaytayay. Kamyam kangki taytayay nukay kupak tukoy. Almay malabasong kitaytayay. Almay madurasong ki Señor. Almay malabasong kitaytay. Gracias. Kuya kuinikimanta, Señor, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, taytayos talabasong. Wagyay cruz Cristo tarekuarga chay alabanzaban. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Bendito Dios. Wagyay cruz pem Cristo nyatare kuyawarka kausa Diyos pa sa pancuring ni rantiwarka nyo karantipi Kristo wanyurka kausa tuwas pa chay mi kuyani tukoy sungkoy pa kausa kunay pa wagyay krus pen Kristo na tari kuyawarka kausa Dios pa sa pancuring ni rantiwarka yo karantipi Kristo wanyurka kuya tuwas pa yo'y may kuyani tukoy sungkoy pa kausa kunay pa ang mamancha ko'y tiyo nyo kang wangkani ama kuniyaki ko'y tiyo Diyos niya'y kimkani ama kuniyaki ko'y tiyo Diyos niya'y kimkani tay pancaya saikin yan na paya saikin takya chikos kay kipone kanya makiwan takya chikos kay kipone kanya makiwan Gracias, gracias Dios de Yanchigma Kuya Turia Kuchaya Chipam Pachay Kuma Salvo Marcilla Gracias, gracias Dios de Yanchigma
Señor yanchiko timos pami pusaku asu ganak pacha gloria wasima winya ipa Señor yanchiko timos pami pusaku asu ganak pacha gloria wasima winya ipa Gloria a Jesús, aleluya, ahorita itai. Cambia taitai pusakuay ko kanak pachaman taitai, aleluya, bendito Dios. Gracias Señor Jesucristo, amén, gloria a Jesús. Wow, Ismael, gloria a Jesús, aleluya. Gloria kachun taita Dios man. Gracias ta Josun wauji panikona. Gloria a Dios, gracias taita yay. Palabra ikiwan rima payaway ko taitai. Khilgai ikiwan taita rima payaway ko. Simi kita muyarita munaniko taitai. Hamia taitai usay sirvay kita. Usay taitai vidanta. Rima payaway taitai. Khilgai kimanta rima payaway. Rima payaway. Ham riksiwankim taitayay. Kaya sungkoy. Kaya viday. Taitai. Khilgai kitaitai. Kay sungkoy pitakiachun. Palabray ki sungkoy pitakiachun taitai. Obra tachuranay pa. Obra panchuranay pa taitayay. Gracias taitai. Gracias. Gracias Señor. Gracias. Sutikimankachun gloria, sutikimankachun alabanza. Gracias taitai, gracias taitayay, gracias taitayay, gracias, gracias taitai, gracias taitayay, aleluya, aleluya, gracias taitai, amén. Waujipanayay kona, chayaramon waujipanay kona, amén. Hora, tiempo, waujipanikon, amén. Taita Dios pajiljan, uyari kunan chikpaj. Hay que takusikunchik. Amén. Amén, ñoganchikwan, amén. Michigninchik Esther Castillo, presenta ikosa waujipanikon, ñoganchikwan. Taita Dios papalabranwan. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano Ismael. Amén. Dios taitanchik saminchasunkichik, ñañallaykuna, turallaykuna llapa ikichik tamén. Kayuninchikpa wasimpi, kusisjaña. Rikukunchik kay lugarpi, amén. Inas papas napaykunchik Huacusco llaqtata, amén. Aleluya, Andahuayla llaqtata, Arequipa, Puno, aleluya, Ayacucho, amén. Chay Perú, sur del Perú, nisjanti inas papas, napaykunchik Bolivia llaqtata, napaykunchik Chile, Argentina, tukuy mundupim uyarikuchkanku kay runa simi qillqata, amén. Achkallaña moruna simikuna kachkan tukuy laupi, amén. Haykam kusikunkichik, amén. Alabaychik diuninchikta, aleluya, gracias, amén. Napaykunitanmi waka ukupi, aleluya, kay plataforma Facebook nishampim achkallaña hawakamuchkanku tukuy llaqtakunamanta, amén. Llaqta masinchikuna, aleluya, kusikunchik minas papas saluduta pachimuanchik. Haykam chaskikunkichik, amén. Chaskikunchikmi ami ñañanchik Teodolinda Cupe Taita Dios aminchasunki, Ana Caruapoma, Manuela Chipana, Johnny Quinto, Elizabeth Tomay, amén. Taita Dios aminchasunki Elizabeth, Mari de la Cruz, Alejandro Arotoma, Basi Mamani, Gloria Saico, Narciso Valderrama, Aikam saludankichik Narciso Valderrama, amén. Hermanunchik Narciso, esposanwan Cirila, amén. Hermananchik Cirila, yuachkankichik su Cirilata, amén. Aleluya, paikuna kachkan, aleluya, saludamuchkanku kaipi, Zulma Salazar, Oli Ceballos, Daniel Cruz, Raquel Pariona, Walter Leguía, amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Saludanchiktagmi waknazca la umampas, amén. Gloria al Señor, aleluya. Ñañanchik, aleluya, amén. Aleluya, Elenita, amén. Waikawari, waka, amén. Gloria al Señor, waknazca laupi, amén. Gloria kachun taitanchikman, amén. Haykam kusisja ñañaykuna, kusisjam rikukunchik, amén.
Aleluya, amén. Kaypin kachkanchik sano, fuerte, amén. Unguspaga manam yayku mucho ancho, unguspaga wasinchik cuarentenanchik taruananchik, amén. Aleluya, ari chay yachanchikmi Tayta Dios sano yachiwasqanchikta, pero kaypin llapanchik mañakuptinchik wasiykipi Tayta Dios sano yachisunki, amén. Yachayniyuqmi kananchik wakinkunan fiebrewan uhuwan chayaykamun aman chaynakunaqa yaykunmankuchu kayman, amén. Aleluya, mana chaymi kachkan diaconokuna kay chay imasutin termómetro suteyuq imach quechuapi termómetro chay termómetrowanmi midichkan, amén. Algukunawan tallichkan, amén. Ama contagio kananpaq, gloria a Dios, aleluya. Pero wakin ninqa ima chay ama chaynananchikchu. Si kachkan kay mundupi kay planetas unhuchkan hucharayku, chaymi ñuqanchik cuidakunanchik, amén. Arita Dios palabra nin hamkunawanmi ñuqa kachkanin. Tayta Dios pa yawarninmi ñuqanchikta, aleluya. Chay kachkan mana chay virus kuna yaykum wachuanchu, pero manam ñuqanchik tentachuanchu Tayta Dios ay maynapas kakusaq manichuanchu, cuidakunanchikmi, amén. Yachayniyuqmi kananchik ñañaykuna turaykuna, amén. Pin causan Cristo causan, amén. Taklakuychik Tayta Dios pa, amén, amén. Kunanmi yaykusunchik huk sumaq yachachikuyman. Kunan kachkanchik martes punchaw. Imam martes punchawpi? Martes punchawpi doctrina. Imapaqmi doctrina Tayta Dios pa llaqtan ukuman yaykununapaq, bautismuman yaykununapaq. Bautismuman yaykunanchikpaqmi yachananchik Diosninchikpaq qillqanta. Amén. Chaymi kunan kachkanchik hawasunchik chuya qillqamanta. Amén. Imataq chuya qillqa. Amén. Gloria al Señor. Kichaykusun Diosninchikpaq qillqanta. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Amén. Gloria a Dios. Chaypim kanan hamkuna yapanchik yachasunchik kay sumaq chuya Biblia manta. Imataq chuya Biblia. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yapaykichik ñachu ñañaykuna turaykuna. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hampas chaypi kichayku yuninchikpa qillqanta. Segunda de Pedro, capítulo 1. Hukrakipi iskaychunka patachipi. Amén. Dios ninchik Jehová pasutimpi, Señor ninchik Jesucristo pasutimpi, chuy espíritu pasutimpi, kunan ñuqanchik ñawinchaykusunchik Dios ninchik pa qillqanta. Kaynatam nin, tukuymanta llalliqtaqa kaytaya yachaychik. Profetakunapa qillqasqanqa manam pipapas kikinpa munasqanman hina willakunapaqchu. Manataqmi verso 21. Manataqmi profetakunaqa qillqarqa runapa munasqanman hinallachu, aswanqa chuy espiritupa yuyay husqanman hinam Diosmanta rimarqaku. Papallay Diosllay, gracias tanquykicunan tuta. Papay wawaykikunawan llaqtaykiwan kuska papallay. Hamtam yupaychaykiku hanman kachun gloria alabanza. Taytallay, aleluya chachiwayku allinta kay chuya qillqaykimanta. Aleluya wawaykikunata samincha imastaraq, ujari imastaraq, yachachi imastaraq taytay. Hanman kachun gloria, hanman kachun alabanza. Gloria, gloria, aleluya. Gracias taytay, gracias. Amén y amén. Gloria a Jesús, tiachaykuychik ñañaykuna turaykuna. Rimasunchik especialmente kay qillqamanta. Kay imam sutin chuya qillqa. Kay chuya qillqa ukupim kachkan. Amén. Imaginan 66. Suqtachunka, suqtayuq libro. Libro, ¿au? Libro, ¿au? Libro kuna. Kay ukupi, kachkan kaypi historiakuna, kaypi kachkan milagrukuna, kay rimachkan, kay qillqam riman Señor ninchik Jesucristo manta. Señor ninchik Jesucristo manta rimarqa manta pacha. Amén. Pero hawasunchikunan imataq kay chuya qillqa. Amén. Aleluya. Kay chuya qillqam Dios ninchikpa simin. Dios ninchikpa simin. Kaywanmi Tayta Dios
rimapayawanchik sunqunchikman kaypim kachkan imayna kawsananchikpaq kaypim kachkan maymanta amusqanchik hinaspapas maymanta risqanchik imaynan vidanchik kasqanta manam kanchu filósofo manam kanchu científico manam kanchu allin apuruna ni imapas kay qillqata kay qillqa hina ni qillqaqkuna ni yachaqkuna kayllapim hatun yachay kachkan kaypim aleluya kay qillqallapim ñuqanchik yachanchik maymanta musqanchikta imayna kawsanata hinaspapas maymanmi richkanchik amén manam kanchu pipas manam kayta wakin científico runakuna nin aleluya gloria a Dios amén qam tapuykunki maymantataq kanchik nispa tapuykunki qam hinaptin paykuna ninqa ñuqanchik kanchik urumanta maypitaq nin kaymi evolución llutanta saqrapa nisqanman hina aleluya yacharachin pero manam kanchu prueba manam kanchu hatun ati Tayta Diospa qillqanqa atiniyuqmi chay atiniyuq kaspanmi ñuqanchiktapas aleluya imata ruwarun cambiaykuwanchik musuqyaykachiwanchik allinta kawsachiwanchik allinman apawanchik wiñay kawsayman apawanchik maypitaq chayta yachasun chuya qillqapi entonces ñañallaykuna chaymi ñuqanchik kuyananchik chuya qillqata chaymi ñuqanchik ñawinchananchik yachananchik ñawinchayta llapallan librokunata ñawinchananchik principalmente Nuevo Testamentumanta qallaykusun maymanta Cristunchikmanta historianmanta imaynataq iglesia formakura imaynataq kay predicadorkuna ujarisqa karqa chaykunam kachkan chuya qillqapi ñañaykuna turaykuna amén pero kay pasaje leisqanchikpi gloria al Señor aleluya nimuchkan gloria al Señor Pedro, apóstol Pedro, pero kaypi ñuqanchik yachasunchik imaymantam hallarin kay chuya qillqa tukuymanta llalliqta kayta yacha imamantapas nin imamantapas qam yachanayki kayta profetakunapa qillqasqanqa manam pipapas kikinpa munasqanman willakunanpaqchu willakusqanchu manam kikinpa nisqanchu manataqmi profetakunaqa qillqarqa runapa munasqanman hinallachu aswanqa chuya espiritupa yuyay qusqanman hinam Diosmanta rimarqa entonces claro y claro kaypi kachkan aleluya gloria al Señor Pedro nirqa qamkunaqa aleluya chanaykichikmi manam kay qillqaqa runapa munasqanman hinachu rurasqanchu manam apóstol Pedro ñuqa kayta piensarusaq kayta ruwarusaq manerachu kay Pedroqa aswanmi kaypi nin Diosninchiksi aleluya quykurqa imata atiyta Santo Espirituta amén yaqa samaykuyta hina Santo Espiritupa munasqanman hina qillqananpaq chaymi Tayta Diospa palabran Santo Espiritupa atinin Tayta Dios mi Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Santo Espíritu, amén, aleluya, paipa munasqanmi chaymi ñuqanchik Tayta Dios pa iglesia entienden kay qillqata mana Santo Espíritu vidampi kaptin mana Cristo sunqunpi kaptin manam entienden manchu kay chuya qillqata entiendinku Tayta Dios kuyaqkuna Tayta Dios hatikuqkuna allin ñampi puriqkuna pero mana allin ñampi puriqkuna yutantam ruwanku kan yachaynin humanamente yachaynin kan científico filósofo runakuna kan pero paykunaqa manam aleluya entiendinchu kay chuya qillqapa nisqanta mana entiendinchu mana puni entiendinchu paykuna munasqanman hina aychampi linku entiendinkuchu chaymi paykuna ninku manam Bibliaqa manam contradicikunmi imaynataq sipinqaku imaynataq kaynanqaku mana entiendinchu Tayta Diospa voluntadninta Tayta Diospa propósitonta pero ñuqanchikmi entiendinanchik hinaspa ñuqanchik yachananchik iman Biblia Tayta Diospa simin imapaq al ñuqanchik paywan parlanapaq paywan riqsinakunapaq
Runakuna mana rexincho causa Diosta, pero ñuhanchik rexinchik, paimi espíritu, paimi hatun, paimi todopoderoso, paimi mañakunchik, paimanmi takinchik, hatun Dios kashanraiku, ñañaykuna, turaykuna, gloria a Dios, aleluya. Entonces ñuhanchik yachananchik, kay jaja manam, aleluya, runapa nishanman hinachu, sino Santo Espíritu panishanman hina. Amén. Chaymi nirga yachanaykichik mikikin Pedro nirga entiendichik kayta entiendichik. Kay profecía kunaga mana runapa munasqanchu runapa voluntaninchu aswanga aleluya chuya runakunam aleluya Tayta Dioswan rimarhaku inaspam Santo Espíritu inspiración ta jorja qillqanampaq. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Chaymi Juan 5:39. Imaninmi Juan 5:39. Qillqata lee, qillqata yachay ninmi. Lee Biblia ikita, Biblia kanan kachkanchik ñuhanchik. Gloria al Señor, hatun yachachikuypi. Entonces ñuhanchik yachananchikmi, aleluya, Dios ninchikpa nishanta. Amén. Juan 5:39. Imaninmi. Gloria al Señor, aleluya, amén. Ñachu hamkuna hawachkankichikña. Kaypinichkan. Qillqataya. O sea, imam Helija, chuya Helijaya. Chuya Helijataya, allinta hatipaichik. Nirham, aleluya Juan, aleluya, kikin Cristunchik. Paipa siminmi kay Helija. Chaymi nirha, kay chuya Helijataya, allinta hatipaichik. Chaypim wiña y causaita tarinkichik. Ima libro pitach ñuganchik tarichuan wiña y causaita. Manam ima libro pipas ñuhanchik tarichuanchu wiñay kawsayta mayllapim tarinchik wiñay kawsayta chuya qillqallapi chaymi leenanchik chaymi yupaychananchik Tayta Diosta ñañaykuna turaykuna aleluya qillqataya allinta hatipaychik chaypim wiñay kawsayta tarinkichik yachachkankichu maypim wiñay kawsayta tarisun qillqapi imarayku iñisqanchikrayku chaypi iñirinchikpis wiñanja ñuqanchik qillqata liptinchik paytaqmi ñuqamanta willakun pimanta willakun chuya qillqa Señor ninchik Jesucristo manta pitaq Señor ninchik Jesucristo qhispichiqninchikya payqa aleluya ñuqanchikraykum huchanchikraykum cruzpi wañurqa wiñay kawsayniyuq kananchikpaq hayk'am kusikunkichik chaywan alaba y Tayta Dios, alaba y ñañaykuna turaykuna. Ima llinmi, aleluya, ima sumaqmi, hinaspan hamkuna yachanaykichik, kay qillqaqa, amin, kaymanta rimachkania, kay qillqaqa, ale castellanopi es incomparable, imaynam nichon quechuapi. Mana tupachi atina, manam pipas, tupachinmanchu, ima literatura, ima qillqa, ima libro manam kay qillqaqa aleluya llumpay yachachiyniyuq aleluya hinaspapas kay qillqaqa es el libro más antiguo amén wiña y jipa uñawpaq tiempokunamantaraqmi kay qillqaqa hinaspapas manam runakuna chinkachiyta atinchu imanasqa mana chinkachiyta atinchu Tayta Diospa qillqan kasqanrayku aleluya paypa kasqantaqa manam pipas ruayta imatapas atinmanchu chaymi runakuna ñuqanchiktapas o Satanás chinkachiyta munawachkanchik amén pero manam atinhachu Dios ñuqanchikwan kasqanrayku Señor ninchik Jesucristo ladunchikpi kasqanrayku hayk'am iñinkichik kay Bibliaqa Dios ninchikpa qillqan kasqanraykum mana pipas chinkachiyta atinmanchu amén hinas papas sabes kaypi yaqa tawachunka qillqaqkunam kachkan kaypi pero paykunam karqa huk llaqtapi huk law llaqtapi mana ni riqsinakurqakupaschu pero chuya espíritu paypa nisqanta hina hukninpa nisqanta hina igual chaya inspirakurqa chay direccionman runakuna salvakunanpaq runakuna wiñay kawsay aleluya chaskikunanpaq gloria a Dios hayk'am kusikunkichik amén chaymi segunda de Timoteo chaypipa nishkan kay qillqaqa Tayta Diospa Timoteo pues nirqa aleluya kikin kay tarimarqa amén Timoteo capítulo 3 apóstol Pablo qillqarqa hinaspa nirqa
aleluya, aleluya, segunda de Timoteo, amén, segunda de Timoteo, amén, lichik segunda de Timoteo, amén, capítulo 3, kichayko, amén, kichanay kipunim, leenay kipunim, yugapas, aleluya, más kachkan, amén, 3:16, ningme, chuya helijaja, yapallanmi Dios payuya y juzgan manjina helijasja. Allin man cheanan yachachinapaj, pantaypi kasjanta, hawachinapaj, pantaypi purita, allin ñanman kutichinapaj, chaynataj allin kausakuyta yachachinapaj, ima sumajmi ñañaykuna. Aleluya, amén, aleluya. Entonces, kaychuya helijaja, Taita Dios pa, atininmi, amén. Taita Dios pa, yuya y juzganme, ati y juzgan, yacha y juzgan, haikama alabankichik Taita Dios ta, yupaycha y Taita Dios ta ñañallay. Aham ninayki, runa masikita, runa kunam ninja, ay ma kay, nisunki, impitah la Bibliata, ima tak chay Satanás meriman, Satanás chihnin kay Bibliata, pero chihnin chkas pampas usan kay Bibliata, runa kuna pantachinampa. Nisunki hamta, imatah kay Biblia, imatah kay Biblia, y libro yamiki, runa yamiki luaron, chayta hamninki mana runa yachu, kay Bibliaga, sapallang Biblia, atu balurniyok Biblia, taita Dios pa, ruaskan Biblia, chuya espiritun pa, ruaskan Biblia, chuya harikunata, usarja kay Bibliata, chay mi mana pipas, chinkachita tinchu, ni ganaita tinchu, kay Bibliaga sapallanmi, hatun libro, chaynam hamrimanayki, aleluya, gloria kachun taitan chikman, amén, sumanmi, aleluya, aleluya, kaypi sumajllataña niwanchik, amén, chuya helijaja, llapallanmi, Dios payuya, hijos hanmanhina helijasa, llapallan, mana wakillanchu, llapallan, verso por verso, capítulo por capítulo, taita Dios pa nishanme, taita Dios pa inspiración, aleluya. Amén. Ima paz mi valen. Ima paz mi helijasra. Ñuhanchi kay helijawan yachachinapaj. Ima tataq yachachison. Imaynam alli warmi kay, alli hari kay, alli matrimonio kay, alli wawa kay, kaypim kachkan, allin llam kakuypas. Amén. Allin jovencita. Amén. Chuya vidapi kausay. Chay sumajllatañam temakuna suma kaykuchkan helijapi. Imayna wanchikunatapas uywana, imayna aleluya taita manchiktapas ñuqanchik kasukuna, rebelión kunaqa hucha ñañaykuna turaykuna, chaykunam kachkan kay helijapi, chaymi hamhapi pakunayki helijapi, salvo kanaykipaq, wiñay kawsayniyuq kanaykipaq, mana yanqallachu kay helijapi helijasqaqa kachkan Señor Dios ninchikpaq helijan, kayta uyarispayki ham bendición chaskinaykipaq. Chay minirga taita Dios imamantapas hatun kasukuymi valen ninmi. Ima sacrificio imamantapas kasukuychik ninmi. Helijatam kasukunanchik. Taita Dios pa simintam kasukunanchik. Pairimashantam kasukunanchik. Maypitaq riman taita Dios helihampi riman. Helihampi riman uyarichkankichikchu. Haykam alabankichik taita Dios ta. Chaymi ñuhanchik uyarikunanchik. Amén. Ñaja arimani cuscumanta, amén. Aleluya. Ñañanchi que, aleluya. Ñaja tutayamanta, aleluya. Cuscumanta, rimani ñañanchi que, imasutin ñañanchi. Painiwan, mamay mi parlay kuita munasunke, ñañanchi Sofía. Kachkan cuscupi, amén. Paipas ña, aleluya, compartichkanña. Llaqta masinkunaman kay helija uyarikunampa. Hinaptingme, a ver pasay kamuay, mamitan abuelita nimuan mamay, Quichuapi munani, Quichuata me entiendini, diuninchik pa helijantaga entiendini Quichuapi, más tara rima payamoy, más tara rima muy nispanin, porque Quichuapi pas entiende chikunmi, pi, Santo Espíritu, Chuy Espíritu, Taita Dios mi munan, Yapayan Quechuarimajkuna, salvo cananta, chay mi maña kuchkanchik obrero kunapa. Taita Dios ujarichun obrero kunata llaqta kunaman rinampa ñañaykuna turaykuna necesitachkan llaqtakuna aleluya kay unquy timpupi kay sasachakuy timpupi aleluya amén
Gloria a Jesús. Maimanta grisa, pitak sano ya chiwanga, manchakunim hospital, tarita munankucho hospital man. Pero Cristo tachaskikus paga, Cristo sano yachin, Cristo haukayachin, ungoh kuna tapas ñañaykuna. Paypi iñikuptinchiga, ima alinmi kay Dios ninchikpa hellihan. Haykam kusikunkichik chuya hellihan. Kaymi ñujanchikpaq compañeronchik. Chaymi nin paypas ñuhamkani, aleluya. Wakcha wawakunapa taytanmi kani, viudakunatapas defendini, padre de huérfanos, defensor de viudas. Hamta sajisunki tayti mamayki mañuga sajis haykichu, nimun bibliapi, pim rimachkan, tayta Dios rimachkan. Tayta Dios rimachkan, iñinayki, kusikunayki, alabanayki tayta Diosta. Chaymi hamli mastaraq bibliata, tayta Dios bajellihanta, rim, aleluya, likuy, inaspayki kusikuy ñañallay. Amén. Y más sumame. Gloria al Señor, así que ñañallay, aleluya, kay. Amén. Aleluya. Yachananchikmi kay hellihallam, allin willako, hinas papas mana lluyako. Amén. Mana lluyakunchi hinas papas chuya. Manam kaypi hamriku akchu pornografía, millay wakinkunam hellihanku millay lisurakunawan manam kayqa chuya. Amén. Gloria kachun taytanchikman. Amén. Así que imanirham Salmo 119. Amén. Salmistapas imainam kuyaj kay hellihatinaspam inspirakurga chuya espíritu nishanman hina. Amén. Salmo 119. Alechay Salmo 119 hatun. Amén. Chaita yacharuaj umaykiman umayuq shakawaj inteligente. Amén. Salmo 119. Amén. Ñachu kachkan 119. Verso 24. Amén. No, 11. 119, verso 11. Imanin michaipi, ninkaina sumahta. Aleluya. Maitaj, poder. Aleluya. Ninmi. Contra ikipi, uyari. Contra ikipi, mana huchallikunaypaqmi, palabra ikikunataqa sunjuypi, wajay charjani. Nirham salmista. Amén. Contra ikipi, mana hucharikunaypaq. Imaninan mantam nin, kay hellihan, chuya hellihata, ñawinchaspa, chay chuya hellihata, kasukuspam, manaham, huchalikunkichu, tayta Diospa kuntrampi. Si chumanaham, lita munankichu, huchalikunki, huchalikuspapas, huchalikuspaja, karupinkanki, manan tayta Dios paladumpichu, mana huchalikuspaja kanchik tayta Dios paladumpi, pay amparawanchik, pay yanapawanchik, chaypaqmi kay helliha, tayta Dios kuyawaspanchikmi, entregawanchik kay chuya hellihata, haykam yupay chankichik tayta Diosta. Ima sumahme. Chaymi verso 9, nirga, jovenja, mozuja. Imayna tata kausayninta chuya yachingman, chuyanchangman nin. Kamachikuynikunata ruayman churaspanmi. Kay kamachikuynintam ruananchik, ruayman churananchik ñañallay. Salmo 119, 105. Chay Salmo 119 llapin kachkan, Huk 105, verso 105. Amén. Chay pipa sumaqtamin, palabraykiqa, qillqaykiqa, chakiykunata achkirij. Qillqanchikmi, Diosninchikpa qillqanmi, imanasqataq nin chakiykunata achkirij, paymi yachachiwanchik, mayman rinanchikpaqpas, mayman purinanchikpaq qillqa. Chaymi ñawinchanayki. Amén. Mechero hinam. Imapaqmi valen mechero achkinampaq. Achkiwan tutapi puriptinchik, imantam necesitanchik mecherota. Mana luz kaptin utaq akchiyta, amén, achkiyta. Aleluya. Entonces, aleluya, mana qillqa kanhachu, imaynam kay mundo, kay planeta, kay pacha, imaynam kachkan.
tutayaypi, purichkanku tutayaypi, mana achki kanchu paikunapa, pero ñuqanchikqa achkiypi purichkanchik. Imanasqa qhillijata yurinchikpa qhillijanta ñawinchaspa, kasukuspa, chaynan purinanchik. Ham kayta munanki miembro de la iglesia, pay ham hawanayki Biblia nisqanta. Amén, sonjuykiwan, kuyakuywan. Imaynam leyinkicha, mana leyinkichu, leyikuy, ley sumaqta. Chaymi yachanki, hatun yachayniyuq kanki, Santo Espíritu yachachisunki, chuy Espíritu allin ñanman apasunki, achkiypi purinki. Aleluya, haykama alabankichik Tayta Diosta. Achkiypin purinanchik ñañallaykuna, turallaykuna. Ima sumaqmi, aleluya, kay Diosninchikpa rimasqan. Palabraykiqa chakiykunatam salmista kusisqallaña nirqa. Qhilqaykiqa chakiykunata achkirin. Michiru hinam, purinay ñantam, kancharin. Ima sumaqmi. Amén. Chaymi kusikunchik kay al presencial kachkanchik. Amén. Kusikunchik templonchikwan, hatun templonchikwan. Amén. Uchukchalla kaptinqa mana yaykuchwanchu kayna ñuqanchik achka hina yaykuchwanchu. Pero kusikunchik ñañaykuna turaykuna. Chaskikuchkanchik Tayta Diospa siminta. Yachachkanchikña imapaqmi balin Tayta Diospa simin. Kay chuya qhilqa achkiwanchikmi, ama tutayaypi purinanchikpaq, kanchaykuwanchik sumaqta, huchapi purinanchikpaq, ama mundo hina purinanchikpaq, Tayta Dios papipakuspa, Tayta Diosta respetaspa, Tayta Diosta yupaychaspa purinanchikpaq, kusikusisqa purinanchikpaq, Tayta Diosta yupaychaqkunaqa kusikusisqan purin ñañaykuna turaykuna. Imanasqan ham llakichkanki, mana ya yupaychankichu Tayta Diosta, mana ya munankichu Tayta Diospa qhilliqan hawayta. Amén, hawanaykim. Kay chuya qhilliqaqa hatun valorniyuqmi. Manam kanchu huk Biblia, huk libro, pay kay libro hina, kay libro sano yachikun, kay akchisunki, yachachisunki, manam kanchu huk, haykam kusikunkichik. Aleluya. Chaymi Cristunchik nirqa Juan libropi, kichaykun Juan capítulo 5, amén. Cristunchik nirqa verso 24, sabes imatam nirqa Cristunchik, aleluya, discipulunkunata. Juan capítulo 5, amén. Aleluya, sumaqtam kaypi Señor ninche Jesucristo yachaykachirqa discipulunkunaman hinaspa kaynata nirqa. Aleluya, chihaptapunim nikichik, niwachkanchik ñuqanchiktapas. Amén, ñuqanchiktapas niwachkanchik, chihaptapunim nikichik. Pipas palabraykunata uyarispa, kachamuaqniyta kriqa wiñay kawsayniyuqmi. Payqa manam condenasqañachu kanja. Aswanja wañuymantam kawsaymanña pasaron. Ima sumaqmi ñañaykuna turaykuna. Chihapunim niykichik. Cristunchikqa manam llullakunchu. Diosninchikqa manam llullakunchu. Chuy Espirituqa mana llullakunchu. Chihami willakamun kay Bibliamanta chuya qhilqa ukumanta ñañaykuna. Amén. Ñuqanchik uyarikunanchik Tayta Diospa qhilqanta. Amén. Hinaspanchik iñinanchik kawsaq Diospi. Hatun Dios kachkan hanaq pachapi. Chuy Espíritu ñuqanchikwan. Aleluya. Hamkuna iñinaykichik kay qhilqapi nirqa. Kay qhilqapi haykam iñinkichik kay qhilqapi ñañaykuna. Haykam iñinkichik kay chuya qhilqapi. Iñinanchikmi chuya qhilqapi. Alabananchikmi Tayta Diosta sapapunchaw kay chuya qhilqamanta. Kay chuya qhilqam vidanchikta cambiaykun. Kay chuya qhilqam ñuqanchikta kusirichiwanchik sonqunchikta. Unquchkankichu kay chuya qhilqapi ñikunki, mañakunki, Cristo sanuyachisunki. Llakiwanchu kachkanki, Cristo kusichisunki. Manachu kan mikunaykipaq, Cristo mikuchisunki. Mikuchikunmi Tayta Dios. Imatapas huasunmi Tayta Dios. Sanuyachiwasunmi Tayta Dios. Alaba y Dios ninchikta. Paymankachun gloria, alabanza. Ima sumaqmi kay, aleluya kay qhilqa. Hinas papas niwanchik kaypi, hinas papas ninmi kaypi, aleluya, iñinaykichik kay qhilqapi. Aleluya. Payqa manam
Kachay iñihkuna, wiñay kausaymansi yaykunja iñihkuna. Iñinkichikchu hamkuna. Entonces llapanchik kanchik wiñay kawsayniyuqña. Cristo piñapi pakuchkanchik. Paypa makinpiña kachkanchik. Vidanchiqa manañam, aleluya, usagraga manañam aysayta atiwachuanñachu. Mana puniñam atinmanchu sagra vidanchikta engañayta. Cristo ñujanchikwanña, chuya espíritu ñujanchikwanña. Aleluya, alaba y Tayta Diosta, yupaycha y Tayta Diosta. Paypi ñiqkunaqa wiñay kawsayniyuqmi. Paykunaqa manam condenasqañachu kanqaku. Manam ñuqanchik condenacionman yaykusunñachu. Pitaq condenacionman yaykunqa mana iñiqkuna yari. Mana kay Biblia lee munaqkuna. Kay Biblia chiqniqkuna, cristianokuna chiqniqkuna, llutankuna rimaqkuna. Chaymi nin Tayta Dios ima rimasqaykimantapas cuentatam junki hanaq pachapi. Juicio hamunqa ñañaykuna. Mana iñiqkunapaq. Chaykuna llutankunata rimarqa chaymantam juicio hamunqa. Llutan rimasqanmanta. Chaymi ñuqanchik hinalla liykunanchik Diosninchikpa chuya qillqanta. Pipaqmi chuya qillqa llapallan runakunapaq, pero iglesianpaq más, porque ñuqanchiktam Tayta Dios akllakuanchik, ñuqanchikwanmi kachkan Tayta Dios ninchik. Manaña ñuqanchik condenacionman yaykusunñachu. Aswanqa wañuymantas ñuqanchik wiñay kawsayman pasarunchik. Amén. Haykam kusikunkichik. Alaba y Tayta Dios ninchikta. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Chaypi ñuqanchik yachasunchik. Imayna. Aleluya. Imapaqmi qillqasqa karqa kay. Amén. Señor ninchik, Dios ninchikpa voluntad ninmi. Amén. Juan 20, verso 31. Ninkainata. Kaykunaga, qillqasqa karqa, Jesusqa, Dios pachurin, Cristo, kasqanta, creenaykichikpaqmi. Imapaqmi qillqasqa karqa, Cristunchik, Dios pachurin kasqanta, iñinanchikpaq. Ñaqa niraqaykichik, kay Bibliaqa riman Cristunchikmanta, qallarininmanta pacha. Génesis libro manta pacha. Tukuy libro aleluya, riman Cristunchikmanta. Entonces kaypi, aleluya, kikin Cristo nichkan, kaykunaqa qillqasqa karqa, Jesusqa Dios pachurin Cristo kasqanta creenaykichikpaqmi, crespaykichikñataqmi, payrayku, iñisqaykichikrayku, wiñay kawsayniyuq kanaykichikpaq. Wiñay kawsayniyuq. Amén. Maypim tarikunchik wiñay kawsayta, Jesucristupim. Jesucristupim tarikunchik wiñay kawsayta. Mana mama chapichu, tayta chapichu, nima religionpi. Jesucristullapim tarikunchik wiñay kawsayta. Chaymi kikin Cristo nerqa qillqasqaqa hamkuna iñinaykichikpaq. Maypim iñisunchik Cristupim. Tayta Diospa wawanpi, el Hijo de Dios. Amén. Iñispanchik, aleluya, wiñay kawsayta tarikunanchikpaq. Haykañam hamkuna tarirukunkichik wiñay kawsayta. Haykañam tarirukunkichik wiñay kawsayta. Alaba y Tayta Diosta. Taytay hanman kachun gloria, hanman kachun alabanza. Ima sumaqmi ñañaykuna. Aleluya, kay yuninchikpaq qillqan. Ñuqanchik mana meresinchikchu kay hatun sumaq saminchayta, hatun bendicionta mana. Ñuqanchikqa ima marikanchik kay wiñay kawsayniyuq kananchikpaq. Gloria a Dios, aleluya. Tayta Dios kuyawaspanchik. Llapallan runakunapaqmi, aleluya, kay qillqa, pero nisqaypinapas mana wakinkuna munankuchu, pero ñuqanchik chaskirunchik, ñuqanchik kuyachkanchik qillqanta, ñuqanchik hapipakuchkanchik qillqanpi, paypi hapipakuchkanchik, kay qillqan valin ñañaykuna turaykuna. Amén. Aleluya. Chay primera de Pedro, amén, que chay Bibliata, primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, verso 24. Amén. ¿Sabes? Imanin mi kaipe. Nin kainata. Kaichuya qillqamanta nin kainata. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24-25. Huk iskaychunka tawayo, iskaychunka pichhayo. Nin kainata. Chuya qillqam kainata nin. Chuya qillqa kainata nin. Tayta Dios pasimin kainata nin.
ya paruna kunaja jora hinallam riqsinkichikchu jorata jora hinallam ya paruna kunaja kuyayllapaq kayninkupas jorapa waytan hinallam jora chakiruptinqa waytanpas wichirunmi amén Señor pa palabranmi ichaqa wiña wiñaypaq takyan aleluya jorakuna sumaq waytakuna runakunapas pasaqlla pero Tayta Dios pa qillqanqa wiña wiñaypaqmi wiña wiñaypaqmi ña pasarunña kaypi ya alay 4.000 años 6.000 años kay qillqa amén qillqasqa aleluya pero mana chinkanchu hinalla mana pipas ari Satanás cambiachkansi qillqata pero Cristunchikmi kutimunqaña juzgananpaq alabay Tayta Dios ninchikta aleluya chaymi nin Apocalipsis libro kichay Apocalipsis hampas yachanaykipaq imatataq nin qillqamanta Apocalipsis ari kaynatam nin Apocalipsis capítulo 22 manam kay qillqataqa burlakuchuanchu Tayta Dios pa qillqanmantaqa aswanmi kanan ñuqanchikpi aleluya temor de Dios kanan kuyaku y respeto kanan amén sabes imaninmi uyarikuy kayta Apocalipsis 22 verso 18 nin kaynata haykam uyarichik haykam kay librupi qillqasqa profeciakuna uyariqkunamanmi kaynata nini amén yapalla ñuqanchikmanpas niwachkanchik pipas kaykunaman yapaptinqa kay Bibliaman yapaptinqa Diosmi paymanpas kay librupi qillqasqa kaq hatun castigukunata yapanqa mam yapachuanchu kay Bibliam nin waknam llutankunata rimanku runakuna Bibliata hapiykuspa ni Bibliapi kanchu rimachkanku Bibliam nin allinsi huktawan kasarakuy Bibliam nin manañas diezmuta hunachu mana ofrendallas kaynallas Bibliam nin pero chaynata mana rimanchu Biblia chaykunaqa manas chaykuna ruwaqkunataqa kay librupi qillqasqa hatun castigukunatas yapanqa Tayta Dios chaymi ñuqanchik yachananchik Bibliata predikanapaq mana yachaspaqa mejor ama predikaychu chaymi qam uyarikunayki yachanayki leyinayki manam yapawaqchu nitaqmi qichuwaqchu verso 19 si chumpipas kay librupi qillqasqa profeciakunamanta qichuptinqa chay qichuqpa tupaqnintam Diospas qichunqa causa hukuq sachamanta chuya llaqtamanta hinaspa kay librupi qillqasqa kaqkunamanta nispa amén qichunqa mana chayanqachu hanaq pachaman qichunqa manan qam chayawaqchu amén chaymi ñuqanchik munanchik ñuqanchik ama pay qichuwasunchu sino wiñay kawsayniyuq kanchik amén o sea castellanopi nin él le quitará su parte del libro de la vida wiñay kawsay kachak libro sumaq libro de la vida ñuqanchik kachkanchik chaypi qillqasqa joriwan qillqasqa kachkanchik sichu ñuqanchik quitasunchik manam chaynata ninchu manas tayta manas Diostaqa espiritupi alabanachu sino churananchiksi mamachata taytachata mana chayna nichuanchu wakinkuna Bibliapi nin taytachawanchik payta mañakuspa chayanchik manan chaynachu chaynakuna niqtaqa qichunqam chay chuya libro vidanchikpi kasqanmanta chaymi ñuqanchik yachananchik ñañaykuna turaykuna yuninchikpa qillqanta liykuspanchik yachananchik umanchikman sunqunchikman churaspa ñañaykuna ima sumaqmi kay chuya qillqa sigisunmi ñañaykuna kay chuya qillqamanta rimayta amén así que aleluya icha qampas llutanta rimachkanki kay mana Bibliapi ninchu pero qamqa rimachkanki utaq mana o nisqanta munankichu rimayta nisqantam rimananchik imaynam nichkan chaynatam iñinanchik aleluya mañakuspa Tayta Diosta mañakuspa mana Santo Espíritu vidanchikpi kaptin mana iñikuy vidanchikpi kaptinqa manam entiendisunchu kay qillqata manam yarqachikusunchu qamqa yarqachikunayki kay qillqa liyinaykipaq mana yarqachikuqkunaqa wañusqam kachkan amén mana mikuyta munanchu kaymi mejor alimento almanchikpaq espiritunchikpaq liykuy haykam liyita yachankichik liyita yachaspaqa
lee. Ñawinchay, tutaray, tutallamanta, puncha horas, ima horas, ñawinchay, hatun yachayniyuq kanaykipak. Amén. Sayarikuy chaypi ñañallay. Aleluya, Tayta Dios ta mañakusunchik, gracias ta jusunchik, kay chuya qhillqa suma qhillqamanta, imaynam Tayta Dios entregawanchik llaqtanman, llapallan runakunaman, pero ñuqanchikmi hatun privilegiowan kachkanchik. Oh Jesús, aleluya, aleluya. Urabaya sima ribayke, Taytay Dios llay. Quizás wakinkuna Taytay, manayninchu kay qhillqaykipi. Taytay inas papas hapichkan kay qhillqata, munasqanman hina purichkan. Taytay pampachaykuy, yanapaykuayku Taytay, yanapaykuayku. Uhari llaqtaykita, saminchay llaqtaykita, pampachay Taytay pampachawayni. Manam allinta valorta churaranichu palabraykimanta, kunanmantam Taytay, aleluya, valorta churasaq, hinaspam Taytay ñawinchasaq, qhillqaykim suma. Kaymi Taytay, simikim Taytay, aleluya, gracias, kay hatun regalo huasqaykikumanta, hatun sumaq Dios mi kanki, quykuankiku qhillqaykita, quykuankiku chuy espirituykita, Taytay fuerzata, allin kawsayta, hatun mi kanki papay Dios llay, wishchuy llapa supay llapa manallinta. Salvay Taytay, salvay, llaqtakunapi Taytay, manayniqkunata salvay, Taytay uhari predicador kunata, michiqkunata, aleluya uhari matrimonio kunata, kay qhillqayki rimananpaq Taytay, capacitay, hanman kachun gloria, hanman kachun alabanza, gracias Taytay, gracias. Aleluya, aleluya. Son huyayman, yay kuy, Jesus yay. Ukuyayman, chaupillayman, yay kuy, Jesus yay. Son huyayman, yay kuy, Jesus yay. Ukuyayman, chaupillayman, yay kuy, Jesus yay. Ukuyayman, chaupillayman, yay kuy, Jesus yay. Aleluya, gracias Taytay. Aleluya Taytay. Hatun mi kanki papay, irebebebe ki Hashem. Aleluya, 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 aleluya. Yupay chay Tayta Dios. Yay kuy, Jesus yay. Aleluya. Gracias Taytay mi, gracias. Makichay kito harikuy. Gracias tahuspayki, amén. Gloria kachun Taytan chikman. Aleluya. Amén. Gracias Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Saludo con anchaya muchkan ñañaykuna turaykuna. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Narciso Valderrama. Amén. Aleluya. Lumanya kunanchik tamunan. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Tayta Dios pa mañakusunchik. Hinallam saludo kuna chayamuchkan ñañaykuna. Amén. Ñañanchik Sofía Sinsay haykam saludankichik. Amén. Kunan apachimun hatun ofrendata. Amén. Aleluya. Tayta Dios aminchachun
ñañanchikta, aleluya. Giovanna Cumba, Aide Luz Tito, Natividad, Lázaro Polanco, amén. De Quinoa, Ayacucho, amén, Ayacucho. Taita Dios Aminchacho, hermanunchik Lázaro. Sonia López, Taita Dios Aminchazunki, Nelly, aleluya, Alcafor, Yesenia Pérez, Luzmila de la Cruz, amén. Caipi Mañacunco, Silvia Lescano, o Lescano es, ¿no? Amén, Silvia, o Cuscano, bueno, Luzcano, amén, Cascampay, COVID-11, y nas panse oxigenota churaykunko, ya payan ayllunsi suyachkan huk milagruta, haykam hamkuna iñinkichik taita Dios kay milagruta ruananta, aleluya, mañay kukusunchik, amén, hermanunchik, aleluya, aleluya, hermanunchik que alhayakamuanchik, hermanunchik que hermanunchik Sirilapa esposo, hermano Narciso, amén. Paitapa y conapas programata compartichcanco. Ay quechuapi achaspaja compartinanchik kaiman wakman tukuilauman, amén. Papayay Dios yay, ya paikichik mamay papay. Hampa ayllu equipas kan manhina. Aleluya cargawan ni taitai. Hawai wak Silvia Luzcano. Urabay kima ribaya. Ayllun kuna wahachkan taitai. Kunampone uhari. Yakipayay kuy taitayay. Yakipayay kuy Dios yay. Aleluya uhari. Kay wawaikim kay allin willakuy ukumanta mañakamun. Urabaya sima ribay iñinikum papayay. Señor Jesucristo paso timpi mañakuyki. Taitay sanuyachi, Silvia Luzcano, sanuyachi, inas papas taitay yapayan kunata. Aleluya, ayuy kupa aleluya, ayun tapas taitay. Urabaya silebeke. Aleluya, hermano Narciso, esposanwan. Yanapayko uhari taitay. Mayna kachkanko, hamiachankim taitay. Aleluya, hermana Sonia, taitay sanuyachi. Aleluya, kayubray kiruanan kupa. Aleluya, colaborador con Ato Hari, taitai. Gracias, cachun Hangman. Hangman cachun gloria, Hangman cachun alabanza. Amén y amén. Gracias. Aleluya, taita Dios payachtan minin. Amén. Haikam amén ninkichik. Aleluya, taita Dios pamakinman michuray kunchik. Amén. Así que despedí kunchik tahme. Aleluya, redes sociales okumanta. Amén. Haikam amén ninkichik. Amén y amén. Tahyakuychik taitanchik pa, tahyakuychik. Aleluya, masumahmi kay mensaje. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga.